سر پیلا پنابریه جالی خلکن روجاوای کردستانی با هریما کردستانی که جه بیشتر دسپیکا سر سالانو حتی وقت 2200 کرد روجاوای کردستانی به قاچاقی در باسی هریما کردستانی بونه. و بابته لگن میوانی خواه بریز سعدون شیخو سیاست مدار گوتو بیش دکم جه آلمانی باوی که راست بلیمت ببریز سعدون هفته ما تباش بدم کو جه دسپیکا سالی 1200 کرد روجاوای کردستانی به قاچاقی در باسی هریما کردستانی بن چش رو واجهه تکرن تو چاوت خوینه سپاسی و باشته و تماشاوانی آرکر یک جه مرا یک جه خویا دبی پیدوی جیانی ضروری پیویست لروج آوای کردستانی تنهی ل تواته برچیبون هی خصم گزاری بنگهی گلک من رواندنا زاروکا پروژه پرورده تک چویه کریاره جوان شورشگر اوانا گش لسر هفدو اوانا گش لسر هفدو زمینه که چه دکه گجیان لروجاوای کردستانی گلک و گلکی زحمته یعنی یک نکاره لوی دری بردوام بکه جیانا خواه وقتا که او ملت برای خود دی باشوری کردستانی او برای خود دی پرچاکی دنج کردستانی برای خود دی برای خوی کردی پرچه دینی کردستانی لوی دری هیویا جیانک برومت دبینه لوی دری آرامی شخور دبینه نگ دسپیکا شورشا سوری ده جه 2004 ده وقت سر دانا قام شو جوه چاقه جی ده خورته می ایگ اولک هزه اولکاریا رژیم گلوان ده گریا گلدوان بو رویان بر خودان باشوری کردستانی ملتی ملک روجاوای کردستانی لوی دره آرامیا خود دبینه لوی دره دبینه کار جیانا خود بردوام بکی بشواکی برومت باش تدبیجه جبر سیاستا پیاده یا کل روجاوای کردستانی دمشینه کریارن پیاده کریارن تفگرا جوان شورشگر یا فاشیست کو در حق خلق روجاوای کردستانی ده انجام ده خلق بیزار بونه لو ما خلق بری خو ددن پنابری و پنابری هریما کردستانی بن یعنی بگمان آرمان جک وی سرکه یعنی آرمان جاوی لدوف پنابربونا خلق روجاوای کردستانی چیه دما کو ام بیجن رید ده قاچاقچیان کو خلق پنابر ببن بهسانی آرمان جاوی جوی بنگاوی چیه جوی سیاستی خواست بکه چه برینا پنابری لروجاوای کردستانی چه بو جرگا پیاده دسهلات جی رژیما سوری ورگرد وک حیا ایرو او بری هین هی و هین ملتی مجیدیشه پیله پنابری نسکنینه و بشوایه کی سیستماتیک یعنی چه تشتیق دهیلی مروف بعرده خو بگریدن او دسهلاتا پیده اویا تیگ دوی لسر عرده جبر وی هاوی یعنی ور زلال خویایی داخوازیا پیده ولا هزیگ گوان بکارتینن خوازن دورا کردی روجاوای کردستانی والا بکن و آنها لسر عرضی روجاوای کردستانی خلق وی رسانه داکو خلق پنابر ببینو روجاوای کردستانی خلق وی ورا والا کرن باش حتی کو ام بیجن پیوسته چوره کرن حتی کو ام بیجن اف بیلا پنابری ورا راوستاندن و خلق لسر مالو ملکن خوب مینن وی چوره کرن
آنها دسهلاتا لسر عردي دسهلاتا بيدي هي اب تشتيق بيدي هر تشتيق جياني قديق بريه بيدي تاني قارب سكنيني لفيدري تهيفيه ما دبي ريفبريا بيدي تني آرامية جملة ترشيبك والخوشية جملة ترشيبك او زحمتيه جياني لسر ملت كيم بك وباعتبار روجهلاتي فريد ابدا براق هي دسهلات دي حسب منطقه نفوذ امريكيه ما تفقرا كردي جبري خو بدي امريكا باليوزي امريكي قارب دريا امريكا شاركي لسر بيدي تشيبكي هنكي فان كرياري واني زحمات ملت نما قارب حمليني كيم بكي يعني وقتا ام بيجن افيا شار السريه جزور لازم جيري وك سوري بتبيب للرجلات كردستاني بشك سوري وكريزا سوري حيانها الدار وكان كريزا سوري شهر سرب رجلات كردستاني اوجي و شهر سرب كريزا سوري بس حتى ودمي و قال لك جراني ومرنزاني يعني تنابينا يعني دمكو امبيجن تفقرا جواني شورش قريا فاشيست إيريشي خالا سينوري جي درجه سينوري بيشابور دكا امبيجن بيديب بكاكيبا امبيجن دريه بنابريه البيشا خلكيبت كدا كبري خوبدن هريما كردستاني امبيجن سياستا بيدي وبكاكيا كو بهتر في شارع الهريما كردستاني بك أبا يك جي صدام أب يك جي أرمان جيواني كيف شارك السر هرما كردستاني شيبك سر حكومة باشور شيبك بس آدني سركل جوان كروش آبا بالا دكن نه بس بالا دكن يعني آنها وقتا باشور سينور بك روجي بحزارة وي درباس بدون هر هيدي الجم هيدي النقل كي جرينجي او مروفي كرد لروج افاي كردستاني بمينه الجم يقول كي جرينجي جدار كبي والسر دركتني ابيا قلت دسلاتنا كنجي ابدر كتي قش دريا ريبري وان ري يعني وي براجي جوان دستيني وجوان ربيده جهر يعني جبر برشيبوني جبر فقبوني بري خدن بنابريه تبي بيها ويجي وك وقتا جيك جمرك سر بضاعتك دستيني ولو سر أنا براجي دستيني وبريوان دنيه لك بس أنا خالاق جقولوا بالكيش دفي دفراق بيد دسلات تيد كرد الثانية أو إيه زحمتية دبينين وبنابري دريه بنابري البيشاوان بكريه لو دري يعني ملتي عرب ايه لوي دبري قش لقندي خوني قش الباجار خوني او زحمتيا كرد بيني او كسي عرب لوي دري نابيني البي دري زور سباس جبوي سياسة مدار سعدون شيخو جا ألمانيا تلقى المبو قال لك سباسياتتكم طبعا شافان بريز في أوايم الهيجن داويا نوتين خوا حتى بولتنا كدم بمن الخير وخشيد هالشهر بختار